gošćuje Erika Gajdačin. Evo, ovo je sastav gostiju. S brojem 1, Mislav Janko Kol, broj 5, Tomaš Metavi, broj 6, Luka Pečić, broj 8, poštovani gledatelji, Senge Slavodi protiv Gaja iz Mača s 2:0. Strijelac je Jakov Tarasenko. Kakav lisac, kakav lisac. A onda to ne, onda bi full kuć. Poštovani gledatelji, prvenstveni redaj, sredi ste i Gaja iz Mača, okončan je rezultatom 2:2.